بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarini hawaktini mga palanggungan haram Islam insyaallah tumagda na kita niyo ha mawdu sin amoy in pangadyan long ta daing harun ta mulya bihayaon amoy in hikaruan ni sin programa sin siya long ta amo na in pagsara sin kitab amoy Umdatul Ahkam kitab amin siya sarah long ta sin kitab Umdatul Ahkam muna yung Taysirul Alam. Insyaallah ta'ala dumog kita ni marayaw supaya magkaka kita ni bahagi ginawaran na ito insyaallah ta'ala karena yung mga inikatan hukuman sara daing Allah subhanahu wa ta'ala amuin piatar rangkato tanil simpamong na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam laway rin ang mga hadis niya insyaallah. Manjari nak magparukay tukbal ko yung gulo na ito kalasaan wayron na dukay ng Syekh Khalid Abud wa dito pagdang siya dito ko maskura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muna sanglit ibang puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang salawat, ibang salam pa Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mapuas din ito, alhamdulillah, yari pa kita niyo masih dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu misanda kuman maniu tiyo iban bangman kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala taufikan humati sin amuin kitab Umdatul Ahkam maniu tiyo dihan faida iban sin mga makna maksud niya bangman kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala taufikan dah ibang papagbarakatunin waktu amun kiarihil niya kato maniu tiyo humati kita sin daing mga hukuman sin atulan sin pagibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala muna masih pakita niyo ha panagnaan sing kitab sin amuin nagbaktol sing kitab Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi kitab ni Umdatul Ahkam amuin masih pakita ha mukaddima atau kan panagnaan pamukalaong pangukawin niya sing kitab yari pakita ni O'Reilly amuin long niya alhamdulillahi al-malikil jabbar al-wahidil qahhar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizil ghaffar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhar wal akhyar. Amma ba'd, fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatan fi ahadith al-ahkam mimma ittafaqa alayhi al-imaman Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi fa ajabtuhu ila su'ali raja'an al-manfa'a bih. Ito na inamuin naka na to magkulang maglawi amuin lima bay panagnaan sin amuin mukaddima sin kitab yari kita niulong niya wa as'alullaha an yanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'ah aw qara'ah aw hafizah aw nadhara fi wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim mujiban lil fawzi ladayhi fi jannatin na'im fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Yari kita niyo amuin pangayo niya dua apa Allah subhanahu wa ta'ala bangmayan laong niya in kitab atawakan inamuin siulat niya
napi niya nakawa niya day nga muna hadis kiyawa day nga Sahih Bukhari ban Muslim hapag itipakan hasurut sin Imam Bukhari iban Imam Muslim laong niya bangmayan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga yatukatan amuin nasulat niya rin mga hadis hukuman sabab in Imam Bukhari ban Imam Muslim matawd din mga hadis sulat niya manunjo ki papag-iman manunjo ki paamuin pamanga suy akhbar riyan manunjo ki amuin laong ta pamanga pagbulansang manunjo ki amuin katurun sin wahi matawd din amuin laong taray mga amuin siulat niya hadis manunjo ki paamuin agamatan yung Islam sa inkiyawa din di Abdul Ghani Al-Maqdisi amuin hadis haupu manunjo ki pamanga hukuman sinamuin pag-ibadat nato pa Allahu subhanahu wa ta'ala sabab yan sinsabat matao din amuin hadis bab laong tabihan manunjo ki amuin siulat sin dua imam ini ahadis sa ini pinisadya sinamuin nagbatul sin kitab haupu hadis manunjo ki pamanga hukuman sin pag-ibadat nato pa Allahu subhanahu wa ta'ala laong niya wa as'alullah an yanfa'ana bihi bangman laong na magmumpa at kato tayo mga amuin siulat yato sabab matawd kitab piyag sulat si mga magsusulat mayroon da kamumpaatan niya di da magmumpaat muna di magpaida hanagbaktul hanagsulat sing kitab labi luba na haamuin kimita miyas sa sing kitab sabab aw mga kitab di magmumpaat awang kitab magmumpaat na inini di mo inamin nagbaktul sing kitab bangmanlaw ni namin siulat na ini papagmumpaatun sin Allah subhanahu wa ta'ala hati ko ha dahil nga mga duaan niya kaya pagmumpaat to risab sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab yari na yung kitab ini simampay marikato dahil nga zaman na kauna sambil pa amuin bihayaon masimasinaman na to amuin hiyahati pia pangadji imaatod kita nyo kimikila atawakan piyaham na to marayaw in hukuman amuin siulat sin nagbaktol sin kitab laong na bangman papagmumpaatun sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man katabahu aw sami'a inamun nagsulat kaniya simulat sing kitab long tabihan atawa dimungog bangman ato papagmumpaatun katan in simulat nangadji kaniya bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala papagmumpaatun da kaniya in dimungog bangman day sa papagmumpaatun kaniya aw qara'a iban simyassa sing kitab ini bangman day sa papagmumpaatun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya iban sinamuin himapal kaniya aw hafiza amuin himapal kaniya bangman day sablong na papagmumpaatun sin Allah subhanahu wa ta'ala suway bihato inatulan nato mga maastay mangudla mga pag-agama suway daran in palsugpatan nato iban sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring hadwa kaniya sabab inagi sin Allah subhanahu wa ta'ala ud'uni astajib lakum pangayo kamu dua kako tay maun ko kanyo Diyan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala hadwa piil ud'uni piil amuin diaak kita amuin mangayo kaniya dua iban lang na sin Allah subhanahu wa ta'ala tay maun niya to din amuin dua bang kita na ngayo wayrong pagduarwa in dua ata tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in bang sumud kita papag parakala sin dua tiniya parakala ni sabi along tamahaba tiyo bihan sa in kita imaksud day ni suway in kita long tabihan pakusuon ta impalsug patanta iban sintuhan ta rabbul alamin labay ring mga amuin pagdua kaniya sababin dua amuin palsug patanta iban sin Allah subhanahu wa ta'ala iban in dua tay maun sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala wayrun dua ri pag tay maun hajanji sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya ud'uni astajib lakum basta kau dimu apa Allah subhanahu wa ta'ala
tayo maun sadya sinallahu subhanahu wa ta'ala in dua. Sa aun waktu yung pagtay masinallahu subhanahu wa ta'ala ahal hawaktu dihil niya iba namuin paulihanon niya bihan iban ipagtampan niya simbala. Ipagtampan niya simbala iban sin amuin insalagu-lagu dito in dua amuin hitaw sinallahu subhanahu wa ta'ala mabilang karayawan hadlaw akhirat. Sabab in dua ini ibadat. In dua sarfuhu li ghairillah syirk. Bang kita di mua dukain dahil Allah subhanahu wa ta'ala mayroon pagduaruan na to syirik. Sakuto yato pa Allah subhanahu wa ta'ala. In dua bukun biasin pagyanon lang nasing kita niyo ad-dua mukhul ibadah. In dua mong utok sin ibadah. Bukun yato. In yato hadis da'ib biyahan si mga ulama sa in dua wal ibadah. In pagyanon dua in siya ibadat tuod. In ibadat mayroon pagduarwa aun sadya tutungbasan karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long niya amuin nakahapal ka niya bang mampapagmumpa aton ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala iban misa namun kimita ka niya nagpalihala ka niya bang man niya to kataan papagmumpa aton ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagubos long nasin nagbaktol sin kitabu an yaj'alahu khalisan liwajhil karim bang mayan isab in mga hinang inilong nabihan amuin mahinang siya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in magsulat biya na si mga magbaktol kitab magdihil kaw pangadjian ununo kataan magkalagihan siya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagihan in ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na daran pagbalik-balikan si mga kaguruhan na to mga ulama in daing mga long na syarat amuin syarat sa lagu-lagu hikatayma sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat sin ipon niya amunin subay siya mag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos lang na inhinang mo kumugdan na aturan amuin undang-undang piatar rang biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala man sin rasul niya. Akan nin nagbaktol sin kitab imian siya bayan long nabangmanin inhang ini mabilang siya mun ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab dahil nga mga dalil sin in nagbaktol sin kitab aun ka ikhlas niya pa Allah subhanahu wa ta'ala wan kal natud sin Allah ta'ala in kitab niya yari si mampay marikatu taniyo biha on pia pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magmumpaat in kitab ini wayron dahil nga mga Muslim at labiluwa ng mga sila mun murid na ngadji mayroon din kanilang di makaingat sin kitabong datul ahkam. Mahang in kitab ini agad nalataging pamaymay sin Muslim kaya suran sin kitab ini datul ahkam. Bisambihan nilang tabihan in kitab ini dahil nga mga amuin malago in kamumpaatan niya kato. Betaan kita muna insyaallah sumuda kita ni umari panagnaan paamuin papagtahara panagnaan siya butsin muallif amuin kitab tahara panagnaan bab siulat niya hatungod sinamuin paglano pagsusi nalaw niya wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim bang man long nen pag tinya karna tud sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin pag hinang ini pagbaktol niya ini mujiban lil fawzi laday fi jannatin na'im bang man niya tuhatin niya magkulang maglabi makawa ta amuin mahinang sabab maka madawhat indaraukan hadlaw akhirat amuna in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab wayron na amuin daraukan sa lagu-lagu sin mu'min nagpaparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala hiwat-wat niya amuna inamuin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bilang ini amuin daraukan paruntungan sin mga sila nagpaparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Inini long na sin muallif bunal tuod ingkatan magbalik da pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot niya in amuin kabtangan niya fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil
tabarrukan at tinabang man amon hinapusan sin kabtangan niya bang man kapagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil iniray nga mga amuin kalima nasabot halom sin Quran na tumahamul liya iban in kalima ini siabot ini bang nato kaingatan tumtumun marayaw aun dahil nga mga kanabihan nagsabot sin kalima ini dua nabi hinamuin si mabot sin kalima ini liapas sila sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga amuin kabinsanaan hapanghati sin kita manusia sa mga mu'min bukod niya to mahunit kanila muna si mabot sin kalima ini amunain nabiullah na to Ibrahim alayhis salam amuin hawak to siya hitilakbo pa kayo sa hawak to at to piya pagbalis ka sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kahalan himagpain kayo asal-asal karya sa linya mapaso asal-asal yung karya sa linya magpalunog wala siya nanunog amuyat to in Nabiullah Ibrahim nagtawakkal siya pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil di biya da kita niyo iyan sinamuin magkulang maglabi sin muallib bangkitan nyo nakahinang na sin sabab nakahinang na kita nyo sin sabab katan sabab hapag usaha hapag tuntut ilmu hao nakahalan na hinang na ito na yung sabab pag ubos na ito naghinang sin sabab magtawakkal na kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala biya kita niyo betaan sinamuin muallib sababin Nabiullah Ibrahim damikyan nagtawakkal siya pa Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu hasbunallahu wa ni'mal wakil wala siya nagtawakkal kansiyo sa ingkahalan niya bialik niya piyagtawakkal niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hikarwa si mabot sing kalima ini amo na nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin pagbuno akhanda amuin nagtipunin Arab Quraysh iban si mga Yahudi naghamok sila maun sila pa Madina bunuon nila ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil amun siya butsin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran alladina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum nagpamungnin mano siya ang mga waktu yakto yan nakamulaw na piyagtipunan sin mga sila bunuon na kamumari amo niniday sabi namin diapal si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabut ayat fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil in mga amuin bisara si manusia biya pamuka kanila gaman niya tukya kusog si pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala mapuas sinamuin pagtawakkal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya kusog wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil inagi nila hasbunallahu wa ni'mal wakil bialik nila ra pa Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan akan na yung kalima ini beta si muallib da hindi malaggo inamuin karahan niya biada kita amun pagbalik-balikan kabalikan ng biya salawat biada kita betaan in kita subay kita maghinang singkatan sabab bang tanaka na naubos ta na hinang sabab hipagtawakkal ta na pa Allah subhanahu wa ta'ala amunin in kahinapusan sin amuin mukaddima si muallib biya na sin ari in kalima ini hasbuna wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ini dahil nga mga amuin ulul azmi minar rusul amuin mga salago-lago dahil nga mga kanabihan karasulan si mabut sin kalima ini amunain ama sin kanabihan amunain Nabiullah Ibrahim iban sin kahinapusan sin nabi iban sin rasul amunain nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam maniuti upaida aun nasabot hangpo khilaf sin ulama atungod sin maana sin pagyanon alwakil wakil dahil nga mga maana law niya almuin tiniyamin magtatabang kato inini dahil nga mga sifat ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala inwakil law niya almuin amuin makatawang kita Allah subhanahu wa ta'ala magtatawang hakatama no siya dahil ang mga maana niya lang ni al-kafil Allah subhanahu wa ta'ala inamuin
tag-ukum milik si manusia. Siya amuin magpapalihala hamanusia. Dahil nga mga mana niya long niya al-umur ilayhi al-mawkul ilayhi al-umur. Amuin kaya pagwakilan singkatan pakaradyaan tariha dunya ini kahalan ta. Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat sin katanya tu. Siya inamuin hahanglaan ta singkataan pakaradyaan tariha dunya. Dahil nga mga makna niya al-mu'tamad wal marja. Amuin sasandiran sing kita. Hahanglaan sing kita iba namuin uuian atawakan amuin babalikan sinamuin pakaradyaan sing kita. Siya namuin hanglaan ta, siya namuin uuian sinamuin pakaradyaan sin kita katan. Laum niya al-qaim bil umur aun deng mga mana niya amuin Allah subhanahu wa ta'ala makahati atau al-alim bil umur siya makahati sinamuin katan amuin ikarayaw kato iban hikangi kato amuin ito deng mga mana niya as-shahid wal hafid bil wafa as-shahid wal hafid bil wafa amuin Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat nakakikita kato kaya hagiran niya iban sin siya magpapalihala iban sin amuin magdirihil kato tungbas marayaw bihan magkulang maglabihat yung mana niya Allah subhanahu wa ta'ala in nakakikita kato nakajajaka kato magpapalihala kato iban magdirihil kato sin katanununo damik yan lang na al-hafid in Allah subhanahu wa ta'ala amun pagma na sinwakili ni katan Allah subhanahu wa ta'ala siya magpapalihala long niya dahil mga makna niya al-kafi Allah subhanahu wa ta'ala mamarahina at siya ni mamarahina kato Allahu alam dahil mga amuin dua maksud hati ko sa Nabiullah Ibrahim di hama na ini al-kafi amun Allah subhanahu wa ta'ala mamarahin na siya ni namun makaingat sin pakaradyaan katan yung atin niya Allah subhanahu wa ta'ala kahatian ning kahalan tayo misang kita rin na mag-complain mag-ununong katan kaniya kaingatan niya na mamarahin na ito amun magtawakkal kita magtuwi pa Allah subhanahu wa ta'ala ada po ning kahalan ta inya to kaingatan magtusin Allah subhanahu wa ta'ala amun ito namun magkulang maglawi imaksud ni Nabiullah Ibrahim niya ito malaikat kaniya amuin bang manjari papunging kayo labay rin ulan bihan say naging niya hasbunallahu wa ni'mal wakil in kahalan ko ini kaya nga tandasin Tuhan ko way na siya nagunong bihat to sadya namuin in kahalan ko ini kaya nga tandasin Tuhan ko pagubos al-kafil bil rizq wal qiyam alal khalq bima yuslihuhum dahil mga makna niya amuin Allah subhanahu wa ta'ala in nag-atas sinridji kita hakatan manusia ini hadunya hakatan ipon piapanjari niya iban Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat sinikarayo man sinikangi sin manusia dengan mga mana niya sinwakil al-mawkul ilaihi tadbir bariya amuin siya na inuiyan sinamuin ununo pakaradyaan sin kita niyo manusia hadunya ini atau mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hadunya ini amo ato magkulang maglawiin dahil mga mana sin al-wakil siyabot sin mga ulama dahil nga sa wabyat to in kita niyo katan subay kita niyo amuin magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala iban in katan hinang sing kita niyo hibugso na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in katan yan bang Allah subhanahu wa ta'ala in nararasin manusia nagparsugpatan iniyan mahinang katan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala mari kita niyo pagkaubos na magkulang maglawi in mukaddima sin muallif mari kita niyo pa amuin siulat niya long niya panagnaan
bab panagnaan maudu bisara niya amo nalong na in kitabut tahara. Kitabut tahara. Dahil nga mga amuin nagsulat sing kitab atungod sin mga piki. Aun mga kaibanan Bukhari nagtagna siya rin nga amuin Badul Wahi. In kaibanan nagtagna siya Awqatus Sala biya kan Imam Malik ha kitab niya Muwatta. Dugay-dugay in kaibanan istinja. Sa in muallif di tiagnan niya ha Kitabut Tahara. May tayag to tiagnan niya ha pagsusi ha Kitab Tahara sabab dahil nga mga sa lagu-lagu sa taas-taas amuin rukun wajib kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ubos sin shahadatain amuin pagsaksi pa Allah subhanahu wa ta'ala man sin rasul niya amunin sambahayang akan natiagnaan sinamin nagbaktol sing kitab ha Kitabut Tahara yari ha kitab niya sa atartiban niya hamaksud sinamin tartiban niya magkulang maglabi hamaksud niya mayta niya tiagnaan ha Kitabut Tahara sabab in pagsusi paglano siya in syarat sin sambahayang in sambahayang deng ha mga amuin sa lagu-lagu amuin rukun piardo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ubusin shahadatain kaya nga tan nato bang biya din ng kalaguan sin sambahayang in sambahayang wala tiukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil di hadunya piyakawa sin Allah subhanahu wa ta'ala in nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyakat to niya pataasin langit dito niya tiukbal in sambahayang ingkatan syara aturan liabay katan deng ha Jibril piara maripadunya sa insambahayang wala biya to sin Allah subhanahu wa ta'ala inini piag alupan to sin Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya insambahayang deng ha sabiat insambahayang mahal ka deng ha katan amuin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala deng ha sabiat tulong na tiagnan niya Kitabut Tahara sabab in tahara in pagsusi syarat siya sin sambahayang di siya masampul na in sambahayang bangkaw di lumabay dahil di ha pagsusi akasusihan dahil nga sabiat to tiagnaan sin muhallib in kitab niya ha Kitabut Tahara tiagnaan niya lang na Kitabut Tahara bukun Babut Tahara bukun siya lang na Bab Tahara sa Kitabut Tahara in kitab ini bangkaw miyan kitab ang biya piuno siya biyan hiyambuok imana niya bang piuno hiyambuok aun hiyambuok matuliham matawid sila piuno hiyambuok tiartib ang matuloy natin niya pagyanon magkulang maglabi habasan pagyanon kitab magbalik siya pakarasa niya hambuok pagkabi matawid yung piuno tiartib siya hiyambuok siya magbalik siya long hiyambuok siya yung katan sa aun halaw niya yaon kaya kandil bihan dahil nga mga long ta kandil sin muallif amun hambuk para kalaw ng Kitabut Tahara magkulang maglabi in nasabot hadis ha babi ni atawa apag susini magkulang maglihang putag to hadis siyabot sin muallif sa siyabot sin muallif ha kitab niya Tahara innamal a'malu binniyat makataray niyang mayta tiagnaan sin muallif in amuin Kitabut Tahara sin hadis innama al-a'malu binniyat muna mari kita pagkatiagnaan ng tahara kaya hilang tanabya maksud ti unin pagyanong kitab in kitab lang nabya amuin asluhu abdam wal jama in karya sa linya amunin piya paghambukiman sinamuin tipon lang wal muradu bihi ma jama abwaban tarju ila aslin wahid in maksud niya amulaw na in amuin hiyang buhok dahil nga mga bab
magbalik siya paamoy karasali niya hambuok da. Kami ito namin dengan mga maksud si pagyanong kitab. Pag in pagyanong tahara, among kasusiyang pagyanon, in tahara, aul makna niya ha bahasa. Aul makna niya ha bahasa iban hasara. Bang ha bahasa lang na magyang ko paglano, lang na maksud sinamin makna ha bahasa ini, lang na an nazaha in pagyanon amuin tahara habahasa along an nazaha munin paglano haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa mutahhiruka minal ladina kafaru in pagyanon di in lianuan amuin kasirikan si mga amuin kakupulan in Rasul sallallahu alaihi wasallam lianuan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil kakupulan. Ang paayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirukum tathira. Sahid di maksud amon makaata pagdalil di amun rijs lummi. In Allah subhanahu wa ta'ala ini kanyan lummi sin amun lummi sinamin ahlul bayt amun tao doon ha Makkah yawn. Ini kanin mga lummi dahil hamun lummi dahil ha kakupuran iban pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun atuin magkulang maglawiin mahinang tasahid dahil ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud dahil dito atin niya aun tuwi pagyanong paglano. In paglano bang habasa ununin na mo yung lanuan mo. Maglano ko sin bahay mo, maglano ko sin atay mo, maglano ko sin baran mo. Amo yan yung pagyano lang na paglano. Inat magkulang maglabi in ayat siyang butato ipagpakusog tasadya sin maana niya habahasa haluka. Amo yan to. At inin ayat yato manunjo kisadya ipagpakusog ta sin maana niya haluka. Hasara, mari kita pasara. Unim maksud hasara sin pagyanong pagkasusihan pagsusi. Dahil nga mga dihil kaniya maanalong na fi'lun ma yustabahu bihi as-sala. Amo ulong na hinang, amuin mahinang sabab, ika tindog, ika hinang amon mahinang sabab, diyari na kau sumambahayang. Indeng nga mga hinang, amuin diyari kau sumambahayang, amo na in kasusihan. In kasusihan, labay siya rin ha amuin pag-ail, atawa pagpaygo. Sabab in tao bang siya way nakail haon siya hadas asibi di siya man jari magsambahayang atawa hadas dakula di siya man jari magsambahayang hakan na rin ang mga nagdihil atin niya definition ta'rif sin sambah sin pagyanong tahara amo na long na den ang mga nagdihil atin niya maksud amo na long nen hinang amo in hinang mahinang muyaon jari na kau timidog sin sambahayang aun day sab ini kima sadya ko dua den mga nagdihil maksud bangunin pagyanon pagsusi kasusihan asara laong na inhambuok laong na raful hadas wa zawalul khabas in hikarwalong na raful hadas amunay magangkat kaw sin pagyanon hadas wa zawalul khabas amuin mag-ig kayo sa lummi. Sabab, in hadas pag-ano nini maanawi. Di mo kakitaan bihan. Sa khabas, atin niya hissi. Kakitaan mo, kananaman mo. Dahil di, ang piyagbiddaan niya, nasabuta in hadas, iban sin khabas. Long ta, mag-angkat kaw, mag-ig kaw sin pag-anon hadas. In hadas, pag-anon maanawi. Di mo siya kakitaan, di siya kananaman. Wazawalul khabas mag-ikaw sin pagyanong khabas lummi in khabas pagyanong nini kakitaan mo siya iban si kananaman mo laong niya wal murad birtifa'il hadas izalatu alwas mani' min as-sala biisti'malil ma fi jami'il badan in pagyanon amuin mag-angkat kaw sin hadas amo na in ihon mo paigon mo
inamuin nahinang sabab yan habaran sin kita. Iyon mo inamuin kiyanganan doon kay mo mahinang sabab sin di kau manjari sumabahayang laway day hapag-usal mo sin tubig hakatan amuin longta baran sin manusia baran sin kita min tao ini wal murad law na bertifa'il hadath izalatul wasf al mani' min as-salah bi isti'mal al ma' fi jami' al badan. Amuin iyon mo ang katon mo amuin nahinang sabab doon kay mo amuin di kau manjari timidog sin sambahayang labay rin hapag-usal mo sin tubig ha katiluakan simbaran bang hadas dakula bang hadas asibi amunin pag-ail pagubos wal murad law na bizawal al khabath unoy sablaw na in pagyanon amuin mag-igkaw sin khabath sin lummi pagyanon in pagyanon di amuin mag-igkaw sin lummi amuin hissi kananaman mo sin kakitaan mo zawalun najasa amuin iho mo mga najis lummi mikit mo pawaran mo atawayan habaran mo in pag-ig sin lummi atawayan lummi yan hawno nakabutang siya long na yan habaran mo was-sawb wal makan minal badan was-sawb wal makan in lummi ihon mo doon habaran mo iban sin hatamungon mo iban hatampat lokal amuin amuin kiabutangan sin lummi amo yan in pagyanon zawalu al khabas mag-igkaw sinamoy lummi amoy najis habaran tamungon hatampat atawalukal igon mo tukatan in hadas nabagi siya nagdua hadas malaggo hadas akbar iban hadas asgar in hadas akbar maig siya labay ng hapagpaygo in sabab niya jima atawa khurujul mani atawa haid atawa nipas in sabab in tao amoy long ta kanganan siya in siya taga hadas dakula in sabab niya khurujul mani gumuha in mani in law na sin mga ulama in mani jiyari sadya gumuha harwahal hajima iban sin ihtilam amun takainu in katanya to di naman jari bang di naman jari inya to amun ang pagyanon haram ang magpakwa mani bukon labay ring hajima iban sin ihtilam inya to katan di manjari inya to hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil di man yung paida sa butunta aun tao magihan long na zina nagzina long na imagtiaon in kalimaya tubukon siya behato di siya tumu sabab in zina haharam in jima hahalal aun tao pagano nagzina long na ikuan siya maksud niya tumagtiaon atawa imian siya nagjima long na namun tao yun iwan sinyaon usog yun iwan sinbaya maksud niya bukon halal at niya mga tao biya kid yaon nagkita jahon unulukal imian siya long na nagjima long na usog yaon iwan sinbaba yaon bukon sila amin halal kawin injima suway na to kahatian pamanga amuin halal dahil dan halal ada pun zina dahil haram amuyan ni namun dahil mga paida suway na to kahatian pag-usalon diyan na sinsabat in zina haram in jima inyan halal dalong na in mani amu jari sadja labay dahil hajima tina halal iwan sin ihtilam at amuin labay dahil hatakainu amu to in manjari sadja pagwa sin mani in katanya to pagpawa sin mani sin tao inya to hiaram na sin syara in hadas dakula in sabab niya dahil nga pagwa sin mani in pagwa sin mani arwahal amuin jima iwan sin ihtilam panakainu amu ating pagwa sin mani duain hal niya pagubos hadas dakula amo na in hababa isab haid iban sin nipas
Pag-ubos, inipas ini para sa babae, in mani manjari siya babae, manjari siya hausog. Ada kala lang na sim babae, mamay usadya sila bihan, amo jen hay diban nipas, in pagwa sim mani, inya to di na magpaygo. Tumtumon na to, in mani, magmustarak siya, at niya, manjari siya hausog iban sim babae. In usog atawa babae, giwaan siya mani, inya to wajib ka ni mamaygo, among pagano hadas akbar. Ubos, in manunjo kisa jatartan to hawaii wayron hausog, amo na in haid, iban sinipas, ininiha pagpaygo. Adapon, mari kita pasabab, sinamuin hadas asgar, amon hadas asibi, in sabab niya, amo na in khurujus say, minas sabilain, amun aun gumwa dahing ha dua lawang, in dua lawang yun naman pagyanon long na dubur iban sin kubul, amun dubur iban sin kubul, amun halupan sin kitabihan tao, anlong ta harapan iban sin buli bihan biya kalimania in Arab bukun biya sing kato bahasa tausug in Arab manjari magsabot sing katan mayroon na to sa ingkato aw waktu biya bukod na tumaraw pagsabot mangan sin mga amin guwaan sin lumi biyan sa Arab yato sabuton katan supaya kaingatan tuod amin bisarawon sin sara kaingatan tuod tugilaon sin sara inyaon manjari to do na tawadi na bangaon gumwa uno-uno na dahing haamuin haalupan iban sin habuli sin tao inyan makabatal sin pag-ayil makabatal sinamoy pag-ayil. Pag-ubos, amoy atin sabab, sinikabatal sin pag-ayil, ubos sin hadas, makabalik kita, biya mapuas kita rin hadas asibi, subay kita amuin mag-ayil. In pag-ayil, insya Allah subhanahu wa ta'ala, in mga inikatan, sumudda kita niyo, paamuin hadis, amuin beta niya habab. Na kita niyo in tahara, aun day sa pagyanong tahara ma'nawiya hambukon tayo sa tahara hissiya. Yung tahara ma'nawiya amoy maglano kita sin atay halong atay sin kita. Hissiya amo na in ginawa baranta. In pagyanong kasusihan nabagi siya nagduay namon jumla niya. In jumlahan niya nabagi siya nagduwa. Aun tahara kasusihan amuin ma'nawiya siya, amuin di mo kakitaan niyaon, hama na sadya, hamaksud, long tabihan Allahu alam, iban sinisiya, amuin pagsusi, amuin maglalo kaw sinamong kikita mo. Intahara ma'nawiya, amunin atay, inatay, wayro makakita, amura kita iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayro makaingat sin atay, sin kita manusia, amurain para kita iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impaglano sin atay among pagyanong tahara kasusihan ma'nawiya amuna inlano antayin atay ta muna mura dahil nga pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lano antayin atay ta dahil nga pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna lano antayin pangatayan ta dahil nga amuin kamunapikan. Yan. Lano antayin atay ta dahil nga amuin pag-igil, pag-jangki, paglimot. Amuin katan, hinang sinatay katan, lano ang tariw namin hinang bukong marayaw. Lumi sinatay. Sababin tao, misan na isang kao naglalano, amuin sin ginawawaram mo. Sababin zaman na to inibihayaon, in amuin piya pangadji, marayaw sin manusia, amuin piya giiskulan, piya papangadjian marayaw sin manusia, paglupasan alta dakula, pagtulak pamalayo, amunayin parakala, kasusihan, paglano sinamuin hissi, amun kikita baran nila. Intaw tumulak tayong hula, hambuok paula hambuok, magpalingkat simbayho, magpalingkat simbaran, magpalingkat simpais. Sa di niya palingkatunin atay niya, lanuan niya rin hasirik, dahil kamunapikan, dahil amuin igil niya pandaig niya, amuin lumi niya, pamaas niya, pagkahi niya, paiwan niya. Amuin natin niya hindi paglanuan sintaw. Sa pag amuin hazaman na tubihayaon, yariin amuin fokus singkatan, maglano sinamuin ginhawabaran, magpalingkat sinamuin ginhawabaran. Dahil nga sabi ato,
in pagsusi muna amuna magsusi kita sin atayta hikarwa niya in kasusihan amuna in magsusi kita maglano kita sinamuin ang gawta ta ini sibu-sibu dia akan kato sin sara sa inamuin sa laggo-laggo to dito hinang dia akan kato sin sara amuna in lano anta in atayta dito kita haamuin pagyanon ikhlas iban sin mutabaa sumud siya rito adayang mga syarat amuin hikatay makato manusia in ibadat ta in hinangta pa Allah subhanahu wa ta'ala labay ring harwa amuin syarat subay siya amuin kal na tucin Allah subhanahu wa ta'ala iban in hinangta kumugdan katan haatulan beta kato sin syarat iniyan in pagkila pag-ingat sin bang biadin kumugdan haatulan biadin hinang ikhlas na subay kita humati sin amuin ununo katan beta sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin amuin rasul niya bihayaon mari kita niyo paamuin pagka hadis panagnaan siyabot sin nagbaktol sin kitab amunin hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa hadis dan kan law niya kitab at-tahara al-hadith al-awwal an amiril mu'minin abi Hafs Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilay maita in muallif in nagbaktol sin kitab in bisara niya paglano pagubos in panagnaan hadis bab siyabot niya hapaglano amunin hadis hatungod sin niyat may bahayat to dahil din sa Allah subhanahu wa ta'ala muna masabot na to uno in sabab sin nagbaktol sin kitab tiyagnaan niya hadis innamal a'malu binniyat in hadis innamal a'malu binniyat in hadis ini agad kaingatan sin kita katan in hadis amun innamal a'malu binniyat sabab in hadis ini timbangan dakula hapag-ara masin kita timbangan dakula hahinang sin kita timbangan dakula haamuin kamatawrang pakaradyaan sin kita manusia laong niya muna tiyagnaan sin nagbaktol sin kitab hahadis innamal a'malu binniyat laong niya faqaddamahu listimalihi ala niyya allati hiya syartuha piyauna sin muallif atawa nagbaktol sin kitab in hadis innamal a'malu binniyat sabab manunjuki iban nalangkum niya katan inamuin niyatin hatungod sinang pag-ibadat den nga mga syarat sinamuin long tasin hinang yaon hinang ibadat mabilang siya syarat sinamuin hinang ibadat yaon biana sinamuin paglano pagsusi den nga mga amuin panagnaan himin ang kausarat kaniya bang magsusi sumayaon niyat mo di kaingatan in ikaw na maygo sa upama na maygo kaw junub atawa wayroon na maygo sadya kaw dahil nga sabi ato hangkan na piao na inamuin kita amuin hadis ini na malamalu bin niyat sabab in siya sarat siya hahinang sing kita in niyat nabilang siya amuin sarat sing kita hahinang ta syarat sin kita hainang ta hakan na ito tiyagnaan sin muallif in hadis innamal a'malu binniyat hatahara adakala imyan kita unin parsupatan sin paglano iban sin niyat in hadis di mapuas din hamputag to hadis betang kita biadinin pag-ayl tabi adinin paglano tabi adinin paglano tareng haji najis betang kita ri sa tiagnan sin muallif ha amuin hadis innamal a'malu binniyat sabab
Allahu alam, kulang maglabi in hadis ini mahinang siya amo in niyat long ta mangbisarahon in siya syarat sing kakahinang ta. Pagubos dahil nga mga sabab may tain nagbaktul sin kitab. Tiyag na niya hadis ini long na iktida bi qawli al-imma kama naqalahu al-Khattabi. Ini amo in pag-upi ha mga kabtangan hinang sin mga kaimaman kaulamaan na kauna hinang sin sila ito sabab in mga sila ito na kauna bang sila magsulat kitab yan magbaktul kitab pagtagnaan niya nila dahil nga hamon hadis ini tagnaan nila dahil nga hamon hadis ini hadis innamal a'malu binniyat akan nalong na iktida bi qawli la imma kama naqalahu al-Khattabi amun kaway tay Khattabi ini pag-upita amun simingod kita ha mga kaulamaan sabab may ta kita simingod ha mga kaulamaan mga kaimaman in pagyanon imam di bukon imam biya sinamun piyag kasaksian ha zaman nato bihayaon in imam bihayaon di kato hamuk para kala daakan in kay ahatian amun long na daakon sa jamang dua, daakon sa jamang liko patay, bukon. In imam nakaamon amoy maksud day di imam hapag-arama. Imam hapag-arama. Bukon long na imam hapag-arama sila mag-imam sa masjid bang magsamba bukon. Imam hakataan amoy karadjaan arama, makahati sin atulan. Makahati sin halal man sin haram, sin mubay man sin makruh, sin kataan amoy hukuman sin arama Islam. Inshallah ni alim, yatin niya sila in imam, kudwa, suntuan hapag-arama, amon yung pagyanon. At niya pagka sila yung suntuan hapag-arama, suntuan hakakahinang marayaw, sababin arama, mga siya mag-arama Islam, in siya makasud na siya pahinang marayaw. Laong niya, atin niya, in kita na hindi, simingod kita, umupi kita kanila. Sababang sila magbaktul kita, magsulat bihan, tagnaan nila rin haya di sini. Imaksud dito, hinduan kita bang biya diin impagpamuntul ta sinyat ta. Hakan na kita, hakan na mga kaimaman, kaulaman na kaunato, bang sila aun hinang nila magbaktul biya sa mga pagbaktul sin kitab ini, tagnaan nila muna hadis innamal a'malu binniyat, sabab biya kita sin biyaitan, hinduan, biya tungtuman, bang kau maghinang, uno na hinang, suway mo tagnaan dahil haniyat. Inniyat, intao bang magtag na maghinang, aun na maksud niya marayaw, aun na maksud niya bukun marayaw. Amuyat yung pagyanon, sin, amuin, muallib. At niya, in kita, hinduan kita, bang biya din, in amuin pagpabuntol tasin niyat. Sabab, bang inyat tamangi, bukun dahil tumarayong kasungan. Bang niyat tamarayaw, inyat to insya Allah subhanahu wa ta'ala bang man papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kakahinangta. Akan naray di dipindihan niya ununin hinangta dipindihan Tuhan niya sababin niya dahil nga mga amuin ipagpinigta sinamuin hinangta dahil hambuk pahambuk dahil nga mga sabablong na amuin in nagbaktul sin kitab tiagnan niya ring hadis innamal a'malu binniyat atin niya iktida bi fi'lihim amuin pag-upiray sa mga kakahinang nila nga tumaganggil dayban sinamun sumunod insyaallah subhanahu wa ta'ala asalda in pagpangadji nato ini magsugpat-sugpat na siya yari kita niyo amuin timubtub ha amuin uno in sabab si muallif tiagnan niya in kitabut tahara ha hadis innamal a'malu binniyat magkulang maglabi yari kita amin ha ikatu sabab bang mayta in nagbaktul sin kitab in tiagnan niya in kitab atawakan inamuin maudu siulat niya tungod sin pagsusi kasusihan ha hadis innamal a'malu binniyat unuwain palsupatan niya sin hadis iban sinamuin atungod sin kasusihan insyaallah subhanahu wa ta'ala
bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala muna taufikan kita niyo hatungod sinamuin pagpangadji sin kita niyo iban bangman kita niyo papagbarakatun da sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga waktu nato iban bangman kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin parayaon da in kahalan sin kita niyo in mahuli magkita kita niyo balik insyaallah subhanahu wa ta'ala biada sin waktu biha haadlaw sabtu insyaallah subhanahu wa ta'ala imahuli wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka wa ala alihi wa sahbihi ajmain.